Apkailan ka mamugyang ko to atawa baradusa. Dan nasimba niyan si ko Allah. At baka mamamasati ko Rasul sallallahu alaihi wasallam tama sa di nga may lagyang ko to Korean nun. Kapag may lagyang ko to sa kataw, amalay simba si ko Allah, na baka mamamasa. Agoy mayaloy Rasul sallallahu alaihi wasallam, amya kapong ko anas sa tigyan na, la alaikum an la tu'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. Di ka nup ka mamasati ko Rasul sallallahu alaihi wasallam kutaw, kusakataw, hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. Taman sa din yung may lagyang ko to Korean. Baka nup ka mamasati ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa diyang ko to ataw, taman sa din ka may lagyang ko to Korean. Kapag may lagyang ko to sa kataw, amalay simba si ko Allah, na bakong mamamsa. Adi nga katawan ng tunay Korean nun. Apkailan ka mamugyang ko to atawa baradusa. Dahil nasimba niyan si ko Allah. At bakong mamamasa ti Rasul sallallahu alaihi wasallam tama sa di nga may lagyang ko to Korean nun. فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا. Mata na ti Rasul sallallahu alaihi wasallam hagyang ko to atawa ding galabok miyati di niya ni kapanunuatan si ko Allah subhanahu wa ta'ala na upama kamatais kanyan ti Allah subhanahu wa ta'ala sa giyuti butadiyan diyan ni panunuatan su Allah na dakhala al jannah na makasuds kanyan si ko surga ugaid nakalino to thumma yatahawwalu fa ya'malu amalan sayya. Nakali nagyong oto galabakyan sa ima pong galabakyan nagyong oto di kasuswat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal 'abda la ya'malu al-burhata min dahrihi bi'amali sayyin law mata alayhi dakhala an-nar thumma yatahawwal fa ya'malu 'amalan salihan. Nadatarin mamuti ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agyang oto ri panu Allah subhanahu wa ta'ala. Adi maka minggalabak kaniyan samarat agalabak di kasuswat Allah. Na thumma yatahawwalu alayhi na upama kamatis kanya law mata alayhi dakhalan nar na upama kamatis kanya ti Rasul sallallahu alaihi wasallam nagiti betadian adi niya pinunwatan su Allah na dakhalan nar na makasuds kanya si kunaraka ugay na ti Rasul sallallahu alaihi wasallam na yatahawwalu alayhi fayamalu amalan salihan nakali nagyang utabetadian na ti Rasul sallallahu alaihi wasallam kama kapanggalabak kaniyan sa galabak amapya nagitikap ka kasulyan si kusurga. Na inisumpa no Rasul sallallahu alaihi wasallam ay idha arada Allah bi 'abdin khairan ista'malahu qabla mautih. Amay kakabay Allah subhanahu wa ta'ala oripin niya nagyang ko to amapya na ista'malahu qabla mautih. Na usan kaniyan Allah subhanahu wa ta'ala unaan o kapatay niyan. Ay iniso mga sahaba, ya Rasulullah, wa kayfa yasta'miluhu? Anda manay kapag-usaraw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napitaro sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na yuwaffiquhu li'amalin salih thumma yaqbiduhu alayh. Tufikan sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kung mga galabak amapya nagitod ni karoons kanyan kapantagan akamat kakapatay. Hadha wa sallu wa sallimu ala imamil mursalin wa qaidil ghuril muhajjalin faqad amarakumullahu ta'ala bis salati was salami alayh fi kitabih حيث قال